Speaker, ngay sa yang khan ay jindel loka kan han riat thar mai khania a minister omlo boxi kan chang fia vezal tak tak don lo tepo ani na lai om thaya chuti chung chuan kan members om tak te nan ngai poimo ni wangin admit ni seng thayang angin kan in chang don nia kan an ti kha ani atobul atrangin han soi ila India rama power sem darna hemi distribution system hian electric tharui lo atame maya electric siam chua zat le kan manral ain buk tok lova chuan ram ele bar thui tak ahong baka power company le department ten an lo na sem ma chuan mi puine na electric regular zoka pe chuan konga te quality thazok pe chuan konga te na satakin mason na adalani entinan electric meter thatok lo wanga du to ka welding machine lo mang remote te omta se chuan an thenom te karin ati buai fowa electric man mila bil choi si lo ten renmia lo electric an manawangin electric tree na tuar theibok energy meter thatok lo wangin energy management numal tak department in anei theilova mi pani khatle ka wangin chung ko tam takin an tuar theini hente awang le chandang tam taka wangin Ministry of Power Government of India chuan smart meter mangvek turin installation and operation of meters regulation 2006 ati chhuak ta atul anga amen zel ni in amen hunung verchu sang ni samni paruka ani chuan India rampuma smart meter wahiti ngai tura ti ania mandatory ani kan ti vedu love lo ti ngot kha athei lo ani tin khemi bill lo san chan hi han soile ta ila smart meter wa ma ai wa no bill san theina chan chang sang aumani atlang pui te chu pakhanna chuan meter man lai hi dik tok lo tame maya achunga soyang khian electric energy lo na chan tam berpo ani nge meter lui dik tok lo thak nana meter thar smart meter wa ani nu chuan bill dik tak choi tur alo langa hei wang hian bill asan pha thei hotana panina chuan smart meter hi remote manga reading lak tura duan ania nimasina wa nuwa network communication le billing system setting mal takti angaya wangin wa rolin remote manga reading lak ngal thei ani lova tin wa hun hi thalak lo te ani phei chuan hemi chung hian manual reading lak lai lok angai thina meter hu reading chinchia angai boka manual reading lak dana hian tidik lo pal om theya hei wang hian bil sang emokal sualemo om thei hetiang rin hel awmani chuan mani BL2 SDO office aimo consumer care center number 0389 2322174 emo 2310169 emo WhatsApp number 6009192434 le 8132801559 ate complain ni se atul anga enfia mi pui te tran pui turin piani department chu ain peireng ani pathumna chuan electric department atanga phauna lama salava mani electric low in siam ve grid system energy export low nei te chu an export zat kha import angina langa hei wang hian electric man zat ai tam bi lom thei hetiang khe si chu PNE kaltlang lova an phauna la lava mani thuwa solar generation low nei ve ngot te chunga athleng thei bok ani palina chuan smart meter hian magnet field manga electric meter khoidang lam tum tele meter khoi ching pen tu te a hetheya detect theya chutianga external magnetic temper manga ti dang lam tum anom chuan full load reading akalin bill atisang theyani palana chuan smart meter le billing system phrim hi diktham kim om theilova machine ti sualima khol lam fel helema om theya
hetiang rin let aumani chuan achunga tarlana hian complain ni se PNE department chuan thei top achua zelang tin billing period chungchang hi hriat thiam ngai tak awm boka meter reading hi mihring manual reading lak ani thina wangin reading la tuin in tam tak akal kwal chung le office lama bill siam chung hun man angai wangin thakhat liam ta electric kan man kan choi chau thina entina August tha bill kan pek chuan June tha kan electric man tinani kha manuala tiani lai khan nimasla smart meter a chuan aruala remote manga reading alu thei to wangin tun ma harsan na chu kan pumpel thei ta remote metering system alak thei ani vele khan thlama salama bill kha kan choi tel angaya wangin billing period hi arei lo thei talowani he til hi technology maso nein aken tel ngei angaya wangin ti lo thei ani lova nima salami puiten harsan nan to lo nan hetianga billing period tam wanga bill sang te chuan installment in bill hi apek thei reng ani amain manual in engamazat kan lo mang to kan lap pelo kha bill kha chuta smart meter anon huwa nuwa khan khata kan man kha kan pele taboka chuwa chuan kan bill kha en cheng ila a period hi entrin turani thakhat bill anga ngai ngot thin tur ni lova ama manual ani lai kan la pek lo huam telin kan pek awangin a period a hun chunga tama wangin bill po asang lo thailo chu en fel vezel angai ni tin smart meter hian sim card anei veka postpaid mo takalpui ani bok thlatin energy reading hi thlatop ni nung ber zan lai dar som pania lak ani thina chu reading chu sim card mangin head end solution HES .com ni in HES atangin meter data management MDA ma thon le ni MDA ma tangin billing software bill siam turin alun le thin HES atang hian nitin electric mandan en fia thei reng ania mani nitin electric mandan hrechiang du chuan CCC WhatsApp number khian zo thei ani smart meter hi energy sector accountability le transparency yam thei nan te energy management fel faizo kom thei nan te mi puiten energy kan mamona sang zel mila siam chuana konga mason na om thei nan te le kong thlang ram le mi puiten ma kan son thei ni tura kai lom pui mo tak mai nia chak takaram le mi puiten mason kan do wangin smart meter wa me kitil pui mo tak ania India ram puma malak mek na ni wangin state sarkar ang chuan cholsan mai thei ani lawani achunga kan talan ba ka hian bill chungchanga harsan na nei ten andu hunang complaint thei ni turin committee din ani boka executive engineer distribution division chairman anwaya executive engineer revenue division 2 co chairman ni in bill chungchanga harsan na te hi engtik huna po athen thei reng ani to speaker system lui atanga thara han kai reng hian buai na chin kan nei zela if miste po kan han ti a kan buai nak ani tuna SMS pars kan han kai chole a kan buai le naka central atangin system tharte anon introduce a anni po in an khethiam hal mai lo ve tlak thin te hi oma tiang khanin hela secretariat level a directorate ta district a thil thar alo thlen reng hian system an thak hian kan buai nak thina hei PhD a te po a thar anon tia a hluiral to nu a thar omle ma si khata na lo thop to bil pe thei si lo ang chi te kha om ta ke ni pe parle sakal tum po ni thau mai chu tiang chu ania hei tu na te po e-file kan han ti tron ani jan lama te so po kha tam tak su kan buai nak kha khatiang khania thil in thak thenga hian enge ma chen hi chu kan buai lo thei lo thina hei mi pui te point kan hriat thiam anga ya tin a fel lo le a thalo lai chu kan ching fel zelanga kan han mang thanganga alo thale mai kan ti don ani kan sum se ani atlan hiam duai don ani tin apot rule khatiang kha om don luk bok lo ani system thatak ania
lo in soi thai vak nga na man chi po ani lova har san na ang mi puite nan to te chu kan poiti em a chin fel dan kong po duan sa dia mani atiang he mi puite po har san na ni phot chuan heng number te a committee te thenzel tur ania tianga chuan sarkar in hongrenga department po in hongreng tikha kan stoi du'a ato bera chuan pu speaker sarkar kan nei to zong ten power bill hi tipunglo anlawmin ka hrelowa tun sarkar ro chu athutiama adinga power bill hi suma kan har sa hle chungin kan la tipunglowa tun tram chung hian kan tipung don bok lo ani kan thutiama kan ding zel don ti kan soi pa ni kalome